Di para FM ya kobrasi kasho yela Afrika shpeme loko bera mtishiri sindu kubatanganeza kashi mwichipi da chambeke mshimu ya rudigeda nenga zina nifi MSP ndishiri karibero toba zuno skashtora awaraya bufumi basungwa ngori live ka Facebook na ka YouTube unena na musiri kwa yopfa mafungo ubakamwoba yini bashuba ne bakora tutuweze uri na musiri nerechita kucheza rechita moja cheo ya kwine kabuchiro ashu rira bele seba bayini bashibuzuro occasional nichiduro chambeke mshimeshe rudigeda uri narinero kono zubona zori ngangozi yakona tseya shina ndo chifune sanga manda ngambeke mshimeshe ndiori au nana mtu mteno ndota kwa pake chino nichiduro bone basagude chimwe chitu sino arali bana bathu anepo ayane bane bazodozori ngakha ino nibeke mishimo buchiro hawe hoyo muntu bungashanduka kama musendezi tsini ya datecherese drop ora ba live ka Facebook na ka YouTube baduda para FM renanu misiyote nende zifuna ngamanda bone bashipida cha ino nibeke mishimo hapo kazi comment kama busembuziso babe chipida cha ino nibeke mishimo bala bonota manurumerisa mashaka na zikonani ai nazone zozote ndeliwa basongwa cha ratisi ndi 87.8 kana bashimsa DSTV ODBK 811 Sino myeni washiwera digeda naye. Hezi mwane bachifa pungo bazura one yopi bavenda bofunze ngamanda. Kaba tozidwa zori asipungo asimapungo ane abori asiyoni mapungo abukuma. Hezi bachikobala madzina abantu bane babori bofunze. Aine heli dzina la myeni washiwera digeda nabo kadubala na msilisongo sara. Ngauri na msiro digeda nabo dokotela azitamisi Shadrack Ntangeni bane babondi mulanguli mulwane kama pungo amachudeni na mbele zisoya curriculum yanda SAED badwapo bamutusa mufarisa mu chancellor wa Tswana University of Technology ranga manga zibodo onozura ka bodo zoyongo pambana bachipida richira bersanga ningeka mapungo azwabutsira haningeka mapungo boxing ese wamba nduphanungo ndori musindichikola beresa profile yaba myeni washindara izo zote zikufuna mbonga mispindara netinga ziyambi zote bone bane boda pano kana beke mshimuri bakono rubudzori bada baswika swikisani hapo une baba hone namusi badokotela ndikubatanganeza kambeke mshimuri rudigeda MSP ndoli wangamanda na nendo banda kono swika ndadzula masofani a rudigeda au diba tu zwabo afanoni uda bathu chiko bafanelese chiduro maybe ridatoba ziko presenter richa panda zinoba kuzibona zinoba badodoje mshumo wangabo bodokotela bo aibo taziwa ngandiyeneyo uri teunenda ndimboti todoji karicha munyembezeno yashu murawo musibashikadelwa kuve kabazo ndaruchezori bolu wangandirade nenda ruwa kuve sa tukana mwana mongwe ane aruwa mahayani uchikodiwa zikolomoni uchikoiwa zimbudzini Rodijena nepala primary ya Mburu ya Fasi na ya primary ya Nta ya Kuvi uva hone asizwila rakunguruwa raya mudaswali hone zino office Lemale High School ndione henda ita zifunzo zanga hone hanepala haya ni Kuvi hanepala mavuni matsukutsuku buba bengwana demusi bashikwaluwa ndoba ndingwana ne obana mikwa ngauri ndisokofezori even ndoba ndingwana sina mikwai tiboni uri ndachingava ndosvikelela hone ndava hone ngori ndikobva kamuta one nditenda uri vabebi vanga vova vastrict ngamanda ava chikoloni musi vachiko ujena chikolo ubva nepa kamuroro wa pasi uya kamagudedzi yaneya avo sekondari katidaraveresori baba muchudeni de mafungo achikolo baba chiyafuna mafungo achikolo ndandichafuna ngori una ala matangane avachitohwaliwa opedza madhuvanyana asa echikoloni naungova dova na litili nenda nchingavuwa ndari atikodha chikoloni kana vamwe vatukana vachidziva uri vadana excuse njinji ngori ngachifhinga chacho havalani vane vaita zofuwa havo uchiri udhiva loya dipeni avadi chikoloni vachiva huna excuse zvino ngori nevo hasho vositova na zvifuwo rachitova ri kutusa zvifuwo zvavamwe wovosina uri ungava na excuse uri iwe aukaenda chikoloni ngori ukwaya dipeni zvino chikolo ndoditova muthu wochifuna ri lower primary na medium primary ningasituri voi ndava ndika havalani vane vava vaka top 5 or top 10 zvithu zvanga zvotomochinja zvavudi ndichiri grade 10 ine ingekila chifhinga yeva standard 8 ndiyo neenda tomozvivona uri hapa zvino bhuku ikodhiviwa ndiye zvifuna ngamandesa musi chiva na chanduko kamuntu musi achikwaluwa ngamandesa siyani la pfunzo ngauri una mutu ananga arakotecheresa zvazvino ane kamusukadhiva kamirore yapasi unosokudhibudza zvori nengo zvanga zvochikolo zvikuita zvabudhi zvomburi ndikune ndidhiri chere matina rodzurwa navo dhokotera ari kuita nopfura hai matina apa pasi
zwa soko to ḓipesa nga maanḓa ende zwa soko to tshimbila nga nḓila ine muthu anga vhona ungari ngauri na musi ndi vho dokotela izwo ambo zwo ri vho to bva nazo bva fhasi ndi ṱhuṱhuwedzo khulwanese eyo kha ḓo lavhelesa musi vha tshi khou luwa hafha hayani ri khou vhona hu na vhana vhanna fhedzi a si vhana vhanna fhedzi vhane vha vha hone hafha hayani hu na vhazwala muḓi wo ḓala khoyo hayi vhana zwavhuḓi ndi vhaṱanu ri vhaṱanu ro fhelela nṋe ndi nṋe tanzhe then a tevhela khaladzi a tevhela murathu a tevhela murathu lupedzi a dovha vha khaladzi then ri tshi khou aluwa ro aluwa hu na hu muṱa une ngauri wo vha muṱa une ndi wa vhuṱhogwa kha sia ḽa lineage yashu u wana uri ro vha ri na vhazwala hafha nga ngomu fhedzi vhushaka ha vheiwo vho nga nḓila ḓe vhushaka hashu ho vha vhushaka havhuḓi na vhazwala fhedzi vho dokotela hafha hayani nga itshila tshifhinga ho vhona vhana vhana raluwa ha dovha vha na vhazwala hafha hayani ndi khou tama u ḓivha zwo ri vhushaka vho nga nḓila ḓe nahone kualuwele kwa ku nga nḓila ḓe muḓini hune ha vha uri ho ḓala vhana nga u ralo ya raluwa rine ngafha kha mukegulu na khotsi anga ri vhana and then ngafha kha vhazwala hu na vhazwala vhavhili vha kha makhadzi wanga na vhazwala vhavhili vha kha muzwala wanga vhane vha vha ngeno tshikhuwani vhane vha ḓa vha khou dzula na riṋe zwino u wana uri ndi muṱa une wa vha wo ḓala ngafha hu na mukalaha na mukegulu ha dovha vha na malume a khotsi anga mukalaha we ra vha ri tshi vha vhidza uri vhavenḓa vha mukoma wa tshisi tshe tshi ra vha tshi dzula khatsho and hezwo zwithu zwi khou itea ri na thumbatharu ri na tshiṱanga ri na nnḓu ya vhavenḓa ya malume a khotsi anga na nnḓu ine ndi ya mukala na mukegulu zwino zwi amba uri you can understand uri dzo vha dzi khou vhuya hafho fhethu in terms of vhushayi ho vho ḓifha maanḓa mara ndi sokou pfhesa uri a thi ngo tenda uri nyimelo heiḽani i determine uri at the end of the day nṋe ndi ḓo fhelela gai mara ho vho nyimelo ine dzo vha dzi tshi vhuya and sometimes u tshi ḓo ḓiwana uri u ḓo ḓivha na dzikhuḓano fhaḽa na fhaḽa nṋe ndi sokou pfha uri ndi tanzhe fhaḽa ndi sokou pfha uri a thi khou wana attention yo teaho from mukegulu na mini ngori vha khou tea uri vha fhe attention vhaṅwe vhana vhavho vhararu vhazwala vhanga vhavhili nga hafha kha makhadzi vhazwala vhanga vhavhili nga hafha kha muzwala wanga zwino dzo vha dzi tshi vhuya mara nda sokou vhona uri ro ḓi aluwa ri tshi konana ha fhaṱiwa vhushaka vhathu vhanzhi vha amba zwori kha ṅwana ane a vha aluwa yeṱhe hayani wa vha na tseda wa vho ḓowela uri ene u tshila yeṱhe ha ṱoḓi u fha vhaṅwe vhathu zwithu zwine a vha nazwo zwino vhone kha muṱa uyo wowo u muhulwane ngo ralo ndi zwifhio zwe vha guda zwone zwine na namusi vha vhona zwi tshi vha thusa kha hune vha vha hone vhutshiloni havho namusi ndi sokou vhona uri kualutshele kwanga ro ḓala ngo ralo ko nyitela uri ndi vhe muthu ane a vhe such a giver ngori vhashumisani na nṋe vhanzhi vha tou mbudza uri a vhathu vhona muthu ane a vha so selfless o fana na nṋe maybe ndi khou tou fha example hu na muṅwe mushumisani wa vheini ni kha ḓivha ngei kha muvhango ane nene u tou zwi ḓivha uri musi zwi tshi khou konḓa just before covid na after covid hu na tshifhinga tshe nda tori ndi khou vha manager wawe pro bono Brian Temba wa tou mu founela zwino ri vho Nthangeni ni a vha ḓivha na u ḓo vha a khou vha vhudza uri that man ndi muṅwe muthu ane thi ḓivhi na uri u bva gai uri ndi nyana nga tou vha selfless ngo ralo a vha a khou manage an artist pro bono a khou mu ṱoḓela all sorts of opportunities na mini and then hu na vhana vhanzhi vhane vho funzea because of me zwine a thi ṱoḓi uri ndi ḓirwe khana ngazwo ngori ndi sokou pfha uri ndi responsibility ine ndavha nayo uri ndi educate lushaka ngori a huna ṅwana we a vha a tshi nga ri a tshi khou ri u khou ṱoḓa ya yunivesithi u khou ḓo advaisiwa u khou ḓo thusiwa nga tshino na tshino ndavha ndi tshi balelwa u mu thusa so ndi sokou pfha uri heiḽa nyimelo ye nda aluwa khayo yo nthusa uri ndi make sure uri lushaka lwa vhavenḓa lu vhe very educated ndi na mulaedza fone nda khou tama u tamba khoyo awe malume a vhana ndi makhadzi wa vhana ndi khou tama u ni fhululedza kha zwoṱhe
zwine no zwi swikelela kha vhutshilo hano u swika zwino. Ndi a zwi ḓivha uri zwa zwi songo leluwa ndi tshi humbula hune ra bva hone, zwe ra aluwisa zwone, ro vha ri tshi bva kha muṱa une ho vha hu na vhathu vhanzhi, ri tshi thoma hu na vhazwala, so zwo vha songo to leluwa u wana tshithu tshiṅwe na tshiṅwe tshine wa tshi ṱoḓa nga tshifhinga tshoṱhe. Mara ndi ḓivha zwori mukalaha vha vha tshi lusa nga nḓila dzoṱhe uri na riṋe ri nge vhaṅwe vhana, u aluwa u tshi bva mahayani fhethu hu sa tou vhaho na mveledziso dzo to raloho, wa dzhena zwikolo zwa mahayani, zwine nazwo a vho si tovha na mbonela phanḓa nga u to ralo, hune zwo vha zwi easy u laṱela thawela ngauri hu na vhathu vhanzhi vhane khamusi a vho ngo kona u swikelela ngauri vha nga ḓa nga zwiḽa na zwiḽa zwa uri thi ngo kona u swikelela ngauri na tshikolo tshe nda ndi tshi dzhena khatsho tsho vha tshi so, kana hune nda bva hone muṱani hune nda bva hone ho vha ho to rali. Mara kha ini a zwo ngo ralo, zwo vha yone ṱhuṱhuwedzo khulwane ya uri ni ṱoḓa u ḓivhona ni tshiṅwe tshithu tsha nṱhesa nga ḽiṅwe ḓuvha, tsha u takulela tshifani tsha hano nṱha. Ende nga zwezwo nṋe ndi amba uri na riṋe ri no ni tevhela zwi a ri ṱuṱuwedza zwihulwane ngauri no vula nḓila ine arali ni no vha ni songo i vula khamusi na riṋe vhaṅwe ro vha ri tshi nga ḓi wana ri na u bvafha kha zwine ra khou ita zwone, ra sokou ri na re phanḓa zwi a fana a huna tshine a khou ita tshone. Mara ini no kona u ri vulela nḓila uri na riṋe ri kone u tshimbila hafho he ini na vula hone nḓila. Nga zwezwo ndi tama uri ndi khou tama u ni tamela mashudu mavhuya kha career yanu, na kha muṱa wanu, na kha zwoṱhe zwine na tama u zwi ita. Ndi tshi ri mudzimu kha vha ise phanḓa na u ni tonda. Ya ndi makhadzi, ndi khaladzi, ndi tshilidzi wa Mudau, indeed ro ḓi aluwa roṱhe, ra ima naye, ra ḓi mu dzhenisa tshikolo u swika nene a tshi vha mufumakadzi. Zwino zwi khou ḓibva haningei kha background, kha kualutshele kwa uri nga nḓila ine ro tambula ngayo a ri ngo ṱoḓa na muthu na muthihi a tshi sala murahu. Hupfi u vhandelwa zwanḓa hayani zwi fhira u vhandelwa zwanḓa nga shango ḽoṱhe ḽo ṱangana, ngauri u vha u tshi khou vhandelwa zwanḓa hafha tshiṱangani nga vhathu vhane vha pfesesa nyimele na vhane vho zwi vhona uri u takuwa zwo konḓa hani. Musi vha tshi khou pfha uyu muledza ngomu havho vha khou pfha mini? Ngomu hanga especially ngori nda ndi sa ḓivhi uri Miss P na producer wawe vha up to what, ndi surprise khulwane ine ya ita uri muthu a sokou ḓivha uri ha safe at all. Uri u nga sokou boma vha tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe. Zwino u tshi khou wana such an acknowledgement and an appreciation i tshi khou bva kha muthu ane wo mama wa musiela, because ri tea u zwi ḓivha uri even na kha dzi family hu na dzi family rivals hune u ya wana vhathu vho begwa nga mufumakadzi muthihi na khosi muthihi, mara wa wana uri vhathu a vha khou anḓana. Zwino ndi sokou vhona uri zwi tea u ṱuṱuwedza na lushaka uri ife nne ndo kona u alusa vhana vha mme yanga na khotsi yanga, wa wana ri tshe ro farana, u tshi wana wo wana tshikhala tsho raliho na vhone vha ita uri vha vhe tshipiḓa tsha mushumo wo to raliho ro ḓigeḓa hanefha na Miss P, a tshi khou amba mafhungo o to ralaho hu songo vheiwa tshigidi kha ṱhoho yawe uri ambani tshiṅwe tshithu tshavhuḓi nga hoyi khaladzi yaṋu. Zwi a nita uri ndi vhe humbled. Kha ri ḓo lavhelesa mafhungo a pfunzo musi vha tshi swika fha kha murole wa vhufumi na vhuvhili, ndi hone hune dza vhuya nga maanḓa. Vhunzhi ha matshudeni ndi hone hune zwi a bala hone, vhaṅwe vha mbo ḓi dzhia tsheo yo uri nṋe ndi khou bva khaho mafhungo a tshikolo. Hone hafha kha murole wa vhufumi na vhuvhili vha ḓa vha phasa nga nḓila ḓe? Nṋe hafha kha murole wa vhufumi na vhuvhili sa zwe nda ambisa zwone uri hezwi ri kha standard 8 tsha kale, ndi hone nda thoma u vhona uri zwa dzibugu zwo no to dzivhuluwa tshoṱhe. And hu na vhaṅwe mudededzi vhane ndi sokou pfesa uri vho tamba tshipiḓa tsha vhuṱhogwa nga maanḓa, vha tshi pfhi vho Mushiṅwa. Dzi subject dzavho ndo thoma u vhona ndi tshi vho kona u vha ndi khou wana distinction dza nṱha haningei kha vho 80 and 90.
and then ri tshi sala tshi swika haningei kha murole wavho 12 ndavha nahone ndi khou zwiḓivha uri hafha ndi khou to ḽa magwashu zwino ndo ḓi wana ndo phasa zwavhuḓi mara zwo shumiwa nga maanḓa ngori u bva ṅwe u tshi to thoma u swika ri tshi ṅwala matric ro vha ri khou vhala nga maanḓa uri muthu a kone u wana hezwi zwine ra ri exemption and indeed ra tshi to zwiḓivha uri klasi ine nda vha khayo ra ri tshi vhavhala uri ho vha na muṅwe ṱhama yanga o no itwa Tshilidzi Prince Nemakgwe uri ri khou dzi wana dzi exemption hafhanoni nga ngoho nga ono ḽa ṅwaha wa 1997 ra dzi wana dzi exemption uri ri kone u ya magudedzini a nṱha. Zwenezwo nga 1997 vha tshi to phasa murole wa vhu12 nḓila dza livha ngafhi? Nḓila dzo mbo ḓi livha Technikon Pretoria. Hafha Technikon Pretoria zwi tshi thoma ndo vha ndo ri ndi khou ṱoḓa u ita zwine zwa pfhi public relations. Even na to zwi humbula hezwiḽa kale ndi zwithu zwine zwi ḓivheswa na nga producer. Ho vha hu na vho Sprinter Louis Chakwane na vho Alex Chakwane. So nda ndi tshi funa nga maanḓa mishumo yavho na the way ine vha vha khou amba uri arali Chiefs i khou tamba na Pirates vha khou amba uri Pirates i khou itiwa mini. Zwino zwa zwo ndzhena nga maanḓa hezwiḽa zwithu. Nda vha ndo ṱoḓa u ita public relations mara ngauri ra ri sa tou vha na information yo fhelelaho application yanga ya vha yo vha late then yo vha late nda ḓira ndi khou ya ndi ḓo vhona ndi tshi swika haningei phanḓa ndi tshi swika hafha Technikon Pretoria ndi tshi swika hone nda wana hu kha ḓi vha na space kha sport administration and marketing ine yo vha i qualification ine a thi i ḓivhi lwo tou thoma ndi tshi khou i pfha nṋe nda ri mara hezwi ngori nṋe anyway nda ndi yo tama buḓo ḽa zwa mitambo through public relations a i vhe yone ine nda ḓo i dzhia ngori zwi a fana ndi khou ḓi vhona dzi communication na mini dzi khou itiwa u nga ḓi wana ndi khou dovha nda ḓi wana hafho ndi khou vha a public relation officer at that time. Kha vha ntshimbidze kha ndalukanyo dzavho dzoṱhe dze vha dzi wana u bva hafho u swika na musi ri tshi vha vhidza uri vho dokotela Nthangeni. Okay. Nṋe ndo wana qualification yo thoma ndalukanyo yo thoma ine ya vha diploma ya sport administration and marketing. Ya vhuvhili ya vha BTech sport management. Ya vhuraru ya vha masters in parks and recreation. Ya vhuṋa ine ndiyo fhedzisa ine nda vha khayo a hu tshena iṅwe yo no fhira heyi ya vha yone doctorate ya organizational leadership ine yo vha organizational leadership yo thoma ine i khou sedza kha ha sort of change management within sport sector ine yo vha yo thoma kha African continent. Yo vha yone yo thoma thoma. Yes. I khou bva Venḓa. I khou bva Venḓa Khubvi. Kha ri ḓo lavhelesa uri nga murahu musi vha sathu ya ngeno kha magudedzi a nṱha muhumbulo muhulwane kha musi tshi khou lavhelesa zwine vha tama u vha zwone zwavhuḓivhuḓi uri vha vha tshi khou tama u vha mini? Zwavhuḓivhuḓi ndi sathu ḓa ngeno magudedzini a nṱha zwiḽa zwe nda amba zwone uri hezwi zwa u funa mitambo ndo ḓi zwi funa ngori ri khou humbula hu na tshiṅwe tshifhinga ngori zwe zwithu zwi khou konḓa ho vha na muṅwe ṱhama yanga o no itwa Tshinane Patrick Netshishivhe a tshi ḓivha mudzulatsini Oswell ro vha ri tshi ita zwo ita dzingade dza vhathu zwine nga tshikhuwa tou pfhi dzi garden boys zwine ra vha ri khou ṱoḓa mahatsi ra ṱavhela vhathu ngade ra maintaina ngade dzavho ra wana pocket money. Ndi humbula tshiṅwe tshifhinga ro hola i nga vha yo vhe 15 rand kana 10 rand at that time ra renga dziṅwe dzi racket dzo tamba table tennis mara u wane nṋe ri khou tamba ngayo tennis not table tennis ri tshi vho ḓi ita vhathu vhane ri khou ṱoḓa u tamba tennis hanefhaḽa zwiṱaraṱani Khubvi. Zwino already wa vha tshi vho zwi vhona uri zwithu zwa mitambo zwi nga zwo no dzhena that's why ndo ri ndi tshi ya kha murole wa 12 nda vha ndi tshi vhori ndi khou ṱoḓa u ita zwa public relation zwo sedzana na zwa mitambo zwino zwi amba uri zwa mitambo zwo vha zwo no dzhenelela thi vhoni hu na ḽiṅwe buḓo ḽine ndo vha nda humbula ngaḽo nga nnḓani ha heḽi. Ṱhoḓisiso dzavho dza PhD dza vha dzo
lavhelesana na u linganela vhukati ha vhutsila na vhuprofessional kha mitambo ya varsity kana university. Ndi ufhio modele wavhuḓi ri tshi khou lavhelesa dzi university dza fhano kha ḽa Afrika Tshipembe nahone ndi ngani? Modele wavhuḓi une ndo sumbedzisa musi ndi tshi khou ita dzi recommendation dzanga ndi dza uri dzi university nnzhi dzine dza vha dzi tshi khou wana peer value yavhuḓi, because wanga sedza uri sport tshi generator peer value ngafhani for the university. The university dzine dzi khou investor in terms of dzi bazari dzine vha khou fha matshudeni uri ḓani kha riṋe ri ḓo ni fha bazari, ni ḓo vha ni khou ri tambela bola, ni ḓo vha ni khou ri tambela rugby, ni ḓo vha ni khou ri tambela netball. Ngori ri tshi sedza hoyu modele ro vha ri tshi khou compare na zwine hangei America zwa vha zwi tshi khou itiwa, ngori America waya u tshi khou vhona American football ine riṋe nga ngeno ri vha ri khou ri football ndi soccer, vhone i vha i heiḽa yo no nga ndi rugby. Wanga ya wa sedza uri dzi university dzo pfuma hani nga u tamba heiḽa mitambo, hu tou rengiswa na season ticket dza mitambo heiḽani ya American football. Zwino wa zwi vhona uri na fhano hayani dzi university nnzhi especially dzine ra nga ri nga tshikhuwa they are previously disadvantaged dzi khou tea u ita mushumo munzhi uri na dzone u dzi wane dzi tshi lingana na dzine ra dzi vhidza dzi top 8 universities kha sport fhano South Africa, nga u investor uri vha attracte vhana vha no khou phasa murole wa vhufumi na vhuvhili vhane vha ya tamba zwavhuḓi mitambo yo fhambanaho. Dokotela, ndi khumbula uri vha ntshimbidze kha mishumo ine vhono i shuma u bva tshe vha thoma u shuma. Mishumo ine ndo no i shuma zwa vhuṱhogwa zwine nda tea u zwi bveledzisa khagala ndi zwa uri nṋe ndo ri ndi tshi phasa diploma yanga havha uri ndi nṋe mutshudeni wa nṱhesa kha faculty he ya science ine nga hetsho tshifhinga hangei nda vha ndi khou dzhena hone Technical Pretoria ho vha i technical ya Mavhuru, and then u wane na classini zwo vha zwi tshi konḓa badi ngori wa tshi wana hezwiḽa u tshi pfhi zwithu zwa vhuṱhogwa zwi tshi ambiwa nga Afrikaans hapfi belangrek iwe ḓo vha u khou gidima wo pfhi blood say mini mini iwe u sa zwi ḓivhi ngori wo ita Afrikaans hangei murahu mulayo u tou ri u phase. Then kha heneyo department ha vha nṋe ane ndo fhira vhana vha faculty yoṱhe. Zwino HOD wa yo faculty wa department a ri o wana mafhungo uri ndi nṋe ndo fhiraho vhana vhoṱhe, zwino vha khou ṱoḓa u reward. Zwino u khou ḓo mpha option mbili, yo thoma vha khou ṱoḓa u trainer uri ndi vhe administrator ya zwa mitambo, or even ndi sa khou ṱoḓa hezwo ngori hezwo nda tshi nga isiwa haningei kha vho dzi Blue Bulls nda pfumbudziwa haningei uri ndi vhe administrator. Tsha vhuvhili ri nga ni trainer na ita zwo funza, then nṋe nda ri ndi tshi zwi sedza nda ri no ndi ḓo dzhia hezwi zwa u funza. Zwino ndi tshi kha ḓi trainiwa kha zwo funza ha vha na mathada hafha departmentini ha pandeliwa HOD na maṅwe malecturer na mini ndi sathu vha no ya gai no pfumbudziwa. Vha khou tou zwi vhona ṅwana ane u bva khubvi haningei a tshi vho pusiwa ngori ndo thoma u lecturer at the age of 21 nda ndo no ima phanḓa ha class. Heyo class ya vhana vha 350 plus u wana uri 80% ndi vhatshena 20% ndi vhathu vatswu. Nda ndi tshi ita dzi joke ndi tshi ri nṋe ndo ya ndi khou funza vhana vhane vha vha tshi ri vha tshi amba iṅwe khoḓiringi a thi ḓivhi uri ndi tea u amba na hafhanoni ndi ambe u wane vha tshi ri Fanta nṋe ndi tshi ḓivha uri ndi Fanta u wane wono vha tshi ri mudzimu vha tshi ri God uyo tshi ḓivha uri nga tshikhuwa ndi God. Zwino ndo ya nda vha funza havhaḽa vhana ndo pusiwa hanefho bambiloni ndi hone he nda thoma hone nda vha ndi khou funza vhana u bva hone u funza vhana around 2008 nda thoma u vha academic section head
academic section head nda vha ndi khou langula zwa mitambo, marketing, zwa retail na logistics. Zwo vha zwi umwe mushumo muhulwane nga maanḓa. U bva hapo nda ṱuwa nda ya nda vha director wa zwa mitambo hanefha TUT ho nga 2013. U bva hapo nga 2021 ndo vha ndi khou tholiwa uri ndi vhe acting deputy vice chancellor student affairs hanefha university. 2022 ndo vha ndi khou tholiwa uri ndi vhe executive director student affairs hanefha university. 2025 ndo vha ndi khou tholiwa ndo itiwa zwine ra zwi vhidza uri ndi secondment sa deputy vice chancellor operation. Zwi amba uri ndi vha ndi khou langula u fhaṱiwa ha dzi building, u maintainiwa ha dzi building, vha u linda, dzi transport, zwiṅwe na zwiṅwe zwo no vha zwi khou ita uri university i rane. Mavhone o badeliwa, maḓi o badeliwa, tshigonṱiri tsho taliwa, tshiṅwe na tshiṅwe tshi vha tshi khou itiwa hafha ofisini ya Vho Nthangeni. Vho Dokotela Nthangeni vha ḓivha uri vha vha tshi nga ḓi sokou litsha diploma iḽa yavho vha ḓi ri hazwo luga vha ḓo ḓivha vha khou ḓiḓitshilela. Fhedzi vhone vha ri vha ya isa phanḓa. Kha ri ḓo lavhelesa uri kha idzi ofisi dzoṱhe dze vha dzi tshimbila na idzi poso dzoṱhe dze vha dzi tshimbila vho vhona pfunzo yo vha ya ndeme nga nḓila ḓe? Pfunzo yo vha ya ndeme ngauri tshine nda nga amba tshone ndi tsha uri ndo vha ndi nga si vhe executive university if ndo vha ndi si na a doctoral qualification, because uri u ḓi wane u executive hu tea u vha hu executive ane o pfumbudziwa zwavhuḓi. And ne zwo thusaho ndi zwa uri na musi ndo no bva hangeni kha academic hangei kha department ndo isa phanḓa no ṅwala dzi articles, no yo u attenda dzi international conference ndi khou presenta dzi bambiri, no supervisor vhana vhane vha khou ita masters na doctoral student. Zwino a thi ngo vha nda dzula fhasi nda ri a ri tsha ṱoḓa u participate kha zwithu zwine zwi yelana na zwa education. Zwino na musi ndi khane dzi position dzine nda vha khadzo ndo isa phanḓa no u appreciate the value of continuous learning. Kha ri ḓo lavhelesa musi vha tshi wana mushumo hafha TUT, ndi khou amba nga TUT nga nṱhani uri vha na miṅwaha ino swika 25 vha tshi khou shuma hafha university ya Tshwane University of Technology. Vha tshi ita ndingo dzavho dza mushumo a vha ri khou pfha uri na zwienda vho sina dzo vhuya nga maanḓesa? No, zwienda zwo vha zwi hone. Okay. Zwo iteaho ndi a humbula hei interview nda amba yone ya ine yo vha isi interview yo vha yo ita uri ri khou ṱoḓa ni khou ofariwa zwithu zwivhili zwine ni khou tea u chuza tshithihi. Yo vha yone interview ye nda vha nayo heyo. Zwino u a wana uri ndo vha wa mashudu nga u vha muthu ane in terms of u phusha zwa academic work uri ndi ḓi wane ndo vha mutshudeni wa number 1 kha faculty. Ndi zwone zwo ita uri ndi si vhe na interview no fana na dziṅwe dzi interview. Mara zwo iteaho ho vha hu na nga December heyo ya 2000 ho vha hu na munyanya wa mneighbor wanga. Zwino ri munyanyani hangeni ro vha ri khou thusavho uri ri braille vhathu vha ḓifhele nga munyanya. Zwino I remember mudzulatsini wanga ro vha ri khou braille nga dziḽa bodo dza kale dzine u wana u tou shela mapfura fhasi hafhaḽani i na milenzhe miraru, wa vha u khou tou posa steki tshawo hanefhaḽa mapfurani tshi tshi rembulusiwa. Ndi nga nḓila ye ra vha ri khou braille ngayo nga hetsho tshifhinga tsha 2000. Zwino hezwi ri tshi dzhia heiḽa pani ri tshi ri ri khou shula mapfura hu si tsha vha no communicator zwavhuḓi. Hezwi ri tshi khou ri ri khou tea u laṱa bodo heiḽani ene a vho ḓo i laṱa a songo mbudza uri ri khou laṱa. Yavho mapfura a vho ḓo ḓa a ntshela kha mulenzhe. Zwino zwi amba uri ndo ya interview ndo ambara teki ngori mulenzhe wa u kha ḓi vha wo swa nga mapfura a December. Kha ri ḓo lavhelesa u dzula kha tshiimiswa lwa miṅwaha ya 25 a zwo ngo leluwa? A zwo ngo leluwa
and zwi ṱoḓa muthu ane u very disciplined, and zwi ṱoḓa muthu ane ndi professional to the core. Ngori ndi soko fori arali ndi si muthu ane ndo ḓi kuvhatedza, ndo vha ndi tshi ḓo vha ndo balelwa ndi kha ḓi tou vha lecturing, because u tshi khou lecture thangana dza mirole na mini, ri a zwi ḓivha dzi khaedu dzine magudedzi ni vha vha khou ṱangana nadzo musi zwi tshi ḓa kha vhushaka between lecturer na matshudeni na mini. Na mishumo yoṱhe ine nda vha ndi khou ita zwino ine is very sensitive, ine arali u si discipline wa ḓiwana u tshi vho ḓi associate na vhathu vha si vhone, wa ḓiwana u nga si laste. Zwino u tou dzhia 2 decades and a half a zwithu zwo tamba, ende nga nḓila ine nda shuma ngayo ndi soko pfesesa uri miṅwe miṅwaha i kha ḓi ḓoḓa. kha ri ḓo lavhelesa dziṅwe dza dzi tshanduko kana zwiṅwe zwithu zwe vha zwi ita fha yunivesithi ya Tshwane University of Technology zwine vha ḓirwa khana ngazwo namusi? Zwine nda ḓirwa khana ngazwo zwiswa arali khou tamba maswa heyi campus yashu ine ra khou i vula hangei Giyani, ine vhana vho no thoma u fumbudziwa haningei online. The way ine ndo shuma ngayo na nga December late, almost every week u tshi wana ndi khou tea uri ndi ye Giyani ndi tou ḓivhonela nga maṱo hune a thi happy ndi tshi khou phusha, ndo ambara butsu, ndo ambara gondolo. Ndi a ḓirwa khana ngayo ngori project ine under normal circumstances ya tshi nga dzhia between 6 and a year nero i fhedza in less than 4 months. Zwino ndi soko fori ndi zwiṅwe zwithu kha zwiswa zwine ndi a ḓirwa khana ngazwo, na dziṅwe dza dze thandela dzine dzi khou fhaṱiwa ngei yunivesithi dzine u tou dzi vhona uri hu khou vha na progress ngori ndo dzhenelela tshoṱhe. Mara ra nga sedza hangei murahu uri TUT i ḓivhiwe zwavhuḓi ndi musi ndi tshi appointiwa nga 2013, and ndi kha ḓi tou zwi humbula uri journalist ane o ṅwala tshiṱori, journalist wanga ngomu hafha yunivesithi tshi tshi publishiwa hu tshi khou ambiwa nga vision yanga, ndo ḓi vhudza uri muḽoro wanga ndi wori ndi makete university through sport. And wanga to sedza over 2013 u swika zwino uri TUT yo fhedzisela i tshi khou ita mini hafha kha zwa mitambo. Hu na tshifhinga tshine vhasidzana vhashu vha football vho wina heyi ine ya varsity football ro no swika luṱanu lu khou tou tevhekana, vha vha tshi tou nga Mamelodi Sundowns ya varsity football. Ndi nga si ambe nga Chiefs. Vhathanga nga hafha na vhone vha ḓivhelwa zwezwo ri na vhone vho tamba zwavhuḓi nga maanḓa. Wa sedza vhatambi vhane vho ya kha PSL nga tshifhinga tshine ndo vha ndi director ya sport, vho Terence Mashego ane vha vha khou tamba na kha Bafana Bafana, vha khou tambela Sundowns. Hone mutukana ono khou tamba kha Pirates, Thabiso Lebitso, ndi vhatukana vhane ro tou vha alusa hanefho midavhini yashu yunivesithi. Wa sedza zwino u tshi wana vho Vhayanda vha tshi ḓa vha khou ḓa ngauri ra ro no ita uri dzi athletes dzo no nga vho Caster Semenya na vhone vha ḓe yunivesithi. So ndi soko fori ndi a ḓirwa khana nga zwine ro zwi ita kha zwa mitambo uri ri makete yunivesithi, vhana vha vhe vha tshi vho ḓa TUT uri ri khou ḓa TUT u ḓela zwa mitambo not zwiṅwe zwithu. Kha ri ḓo lavhelesa uri hafha yunivesithi kha mafhungo nga tshifhinga tshavho kha tshifhinga tsha SRC ndi vhone vhane vha vha khou shumana nga maanḓa ndo vhona uri mafhungo ane o vota zwi itiwe kha internet vha swikelela phesente dzi no swikisa 5. Kha ri ḓo lavhelesa uri zwa ḓa zwa tshimbilani ndo ri hafha nga 2021 ndi tshi appointiwa habe nṋe ndi khou ri vha ḓo zwi amba ndi tshi mvudza zwiṅwe zwithu zwine zwa uri zwo tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa fha yunivesithi fhedziha. Ya no fhedziha no ri kha ḓi vha khalo na zwino. Hezwi ndi tshi appointiwa sa acting deputy vice chancellor wa student affairs, task yanga yo thoma yo vha i transition uri ri vhe ri khou bva kha ballot or manual voting
into online voting. Zwine zwa tshi khou ṱoḓa a change management strategy tsha serious uri vhana vha zwi pfesese uri why ri tshi khou bva kha manual ri khou ya electronic. Zwine zwo vha tshi khou konḓa uri vhathu vha zwi embrace, vha zwi accept. Mara u wana uri the online SRC election zashu, it was the highest in the country, and over chichecho a dzi thu dovha dza tsela fhasi ke dzila dzi khou gonya dzi khou ya haningei nṱha all the way. Matshudeni ra amba nga vhone hei ya vha sumbedza vha tshi vha funa nga maanḓa, vha vhona nga ri ya matshudeni vha vha funela matshudeni ndi kha heyi ofisi yo vha executive wa student affairs huna vhaṅwe vhane vha tshi tou mbidza uri papa action, because zwine matshudeni vha vha khou ṱoḓa zwone arali vha khou ri residence zwithu a zwi ngo dzudzana hu khou tea uri dzi maintenance na mini zwi itiwe, vha zwi ḓivha uri nda vhidza meeting a hu nga ḓo fhela vhege zwi songo resolviwa. Arali a vha vho badela masheleni avho u bva haningei Cape Town hu na dzi delay na mini, vha zwi ḓivha uri ndi ḓo vhidza CEO uri kha ḓe Pretoria hu vhe na discussion na SRC yashu hu wanale thandululo. Cause nṋe ndo vhudza matshudeni uri nṋe thingo ḓo manager protest at executive wa strike, mara nṋe ndi manager through a round table engagement. Ni nga nama na ima nṱha ṱafula as long as ri tshi ḓo wanana by the time ri tshi fhedza muṱangano. Ndi ḓo ni lindela kana ri khou fhedza muṱangano matshelo ndi ḓo ni lindela. I've got that patience. kanzhisa ri lavhelesa zwavhuḓi na zwo nakaho nga vhathu vho dzulaho hangei nṱha kha zwidulo zwa dzi executive, ra hangwa uri mathina hafha fhethu hu na dzikhaedu dzine dza vhona. Kha ri ḓo lavhelesa dziṅwe dza dzikhaedu dzine vha ṱangana nadzo. Dzikhaedu dzine ra ṱangana nadzo wa zwi ḓivha uri space hetshi tsha dzi university or space tsha post school education wa wana uri hu na polotiki yo dzhenelelaho nga maanḓa, and huṅwe na huṅwe hune ha vha na polotiki ri a zwi ḓivha uri zwithu hu na dzi up and down. Zwino hu na dzikhaedu dzine wa wana vele u tshi khou zwi vhona uri hezwi zwo no khou itea there's a politic at play. Zwino sa executive u tea u kona u distinguisha uri izwi zwithu zwi khou itea ngauri zwi khou tea u itea kana hu na third force nga ngomu na, so that if hu na third force u kona u ḓivha uri u zwi analyzer wa zwi mitigatisa hani. Zwino u wana uri ḓuvha na ḓuvha ri vha ri na khaedu, mara zwine zwa vha zwa vhuṱhogwa ndi zwa uri u tea u vha u na personality yo no kona uri i kone u dzula hafha post school education, because u si na heyo mbilu ro dzi vhona dzi executive nzhi vha ḓa vha ṱuwa. Zwino nṋe ndi sokou pfesa uri u vha nda dzula hanga for more than 25 years ndi khou shuma university zwi amba uri ndi vha ndo no developa a much better system yo ri dzi khaedu hedzi ri dzi tandululisa hani. Ri khou vha vhona vha kha dzi bodo dzo yaho nga u fhambana, vha kha boxing, essay, kha vha ḓo ntshimbidza kha vhurangaphanḓa vhune vha vha khaho tshi khou lavhelesa dzi bodo dzine vha vha tshipiḓa tshadzo. Okay. Nga tshino tshifhinga ndi tshe ndo imanyana kha dzi bodo ngori sometimes sa muthu wa ḓivhudza uri hu na tshifhinga tsha tshithu tshiṅwe na tshiṅwe, zwino ndo dzhia break nyana uri ndi thome ndi fhaṱe university. And then hezwo zwo itea let's say 2 years ago ndi tshi bva kha bodo heyi ya boxing. Bodo heyi ya boxing ndi sokou pfesa uri ndo i shumela sa mushumi we a vha tshi nga u vho shuma boxing South Africa on a full time basis, ngori ndo ri ndi tshi dzheniswa hangeni minister vho appointa sa expert ya zwa marketing, communication na commercialization aspect based on my doctoral study. Ndi tshi swika board ya mbo ḓi vha excited yari ngori vhone vha hone hu songo tsha vha na muṅwe muthu this thing yo no sokou pfhi matshelo CEO u khou ya SABC u khou ya kha the station u khou ya kha the station vhone ri khou topola vhone uri vha vhe muambeli wa national wa boxing South Africa. Zwino hezwiḽa zwithu zwo ita uri ndi vhe ndi tshi vho shuma almost full time ndi tshi khou amba nga zwithu zwa boxing, ndo shuma nga maanḓa. Nda ndi khou shuma hanefho nda dovha pfhi ndi vhe mudzula tshidulo wa komiti ya boxing ya vhafumakadzi.
nda shuma nda zwi uri ndo shuma na musi term yashu I tshi fhela nda pfa uri ndi khwine ndi tshi awela ngori nda ndi khou pfa uri na muṱa wo tshi vho nṱuvha ngauri boxing yo vha I khou tamba almost every Friday and kha ṅwedzi u wana u Limpopo u Northwest u Eastern Cape hune ra ḓivha uri ndi hone ne boxing ya tambiswa hone u Cape Town u Durban wo vha si tsha tou dzula fhasi then nda ya na kha board heyi ya cat sitter a ti ḓivhi uri nga Tshivenḓa I tou pfi mini cat sitter mara ndi board ine ina zwa gambling ina zwa sport ina zwa vhutsila ina zwa lottery ina zwa dzi parks and recreation and all that hapa nda ndo vhidziwa sa independent member wa FINREMCO ndi hafha hune ri vha ro sedza zwithu zwoṱhe zwa HR u evaluator dzi executives no make sure dzi policy dza organization dzi aligned and all that it's very sensitive her board it can make or break any entity ndo ṱuwa nda vha mulanguli wa masheleni hafha kha University Sport South Africa ine ya pfi USA hapa kha USA ndo dzula ubva 2017 until 2023 hune ndo no khou langula masheleni ndi tshi dzhena hafha la kha USA ndi kha ḓi tou zumbula ra ri tshi wana tshelede grant yo no swika around 160,000 nṋe ndi tshi dzhena ro vho ḓo tshintsha hezwiḽa zwithu ro vha ri tshi vho wana kha government nga vhushaka hone ndo vho establisha na dzi deputy minister na dzi minister dzo fhambananaho ngori nga tshifhinga tsha munaho vhane vho na Mthethwa nda vha ndi tshi shuma very closely na deputy yavho vho no Chawe Mafo vhane nda no tou vha dzhia nda vha ita mother of the athletes vhane ri tshi ṱuwa ri tshi ya Italy ri tshi ṱuwa ri tshi ya Taipei na gai vha vha tshi vho ri sala muraho vho ḓo supporta matshudeni anoni ndo ri ndi tshi bva hafhaḽani ro vha ri tshi vho wana grant yo no swika vho 5 million yo ita uri musi ri tshi ṱuwa na team South Africa ri songo tambula ngori zwi vha zwi khou ṱoḓa uri ri raise tshelede yo no swika almost 9 million uri ri kone u ṱuwa na team yo no swika 200 of team South Africa yo no vha I khou ya kha hezwi zwine dzi World Student Game dzi tou vha a mini Olympics zwino nga heyo bodo ndo tshimbila ro ya vho Russia sa zwe nda amba ro ya vho Japan ro ya vho South Korea ro ya Italy ro ya China game dzanga dzo fhedza ro vha ri Chengdu China nda ndi khou ḓi shuma hanefha ngori nda ndi tshi ri ndo ṱuwa nda tshi make sure uri Phalaphala FM ndi si sie muraho zwino ra tshi make sure uri Tina u ḓo mbidza ra ḓi amba uri zwithu zwi khou tshimbilisa hani haningei ndo ya nda dzhena na kha zwa fiḽimu Gauteng Films Commission yo vha ya nthola nda vha mudzulatshidulo wa evaluation committee yo awarda the grant to the filmmakers therefore but the filmmakers dza Gauteng dzo vha nṋe nda ndi tshi vho thoma nda vhona trailer nda vhona uri uyu movie I documentary ri a I fandana nga vhugai na mini zwithu zwine ndo ndi sathu vha nda zwi ita mara ndi sokou vhona uri ndo fhiwa exposure tshinzhi nga u vha na dzangalelo kha u saver South Africa ri na mulaedza vho shuma mushumo wavhuḓi nga maanḓesa ri a vha fhululedza thimu tshithu tsho ita uri na vhone vha kone u vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo ri na mulaedza khoyo Tangeni no vha na dzangalelo ḽa mutambo kale nṋe ndi tou ni fhelekedza ngori ndo zwi vhona musi ni tshi khou phasa hafhaḽa ni tshi vho ṱuwa ni tshi vho mbudza zwa uri ni khou ita iṅwe course of sport management yena ṋamusi nṋe nda ri ndi ḓo I ita ngori I khou itiwa nga ini so ndo tou ri ndi tshi vho vulea maṱo nda ri hai iḽavho ndi zwaṋu ngori ndi ini vhane na vha na lutambo na zwa sport ndo zwi khwaṱhisedza musi nga ṅwaha wanu wo thoma nga December ro vhuya no ḓo ya kha muṅwe mutshato hafhaḽa hayani ni khou humbula kana ho wa ṋama kana ho wa xale ḽa ni wela hafha kha gunwe
gune lanu langa ḽi vho thoma u vhaisala mara at the same time TUT ya vha i khou ni vhidza uri haḓani tendi ngomani ya u thusa kha department yeneiḽa sport. So zwa vha zwi khou mbavha nga maanḓa uri vha ni khou ṱuwisa ni interview ni songo ambara zwene ngori gune ḽo vhaisala. Ndi khou humbula first aid yanga yo thoma kana u ṱhogomela muthu na u fara tshilona nga muthu na magilafu nda ndi si nani ndo i thoma kha ini dokotela but yo vha i tou vha tsumbo ya uri manga mutukana a si vhumatshelo awe. Dokotela, wish you all the best. Mashudu mavhuya kha muṱa na zwoṱhe zwine na fara a zwi ni tshenele. Nda Kwa mrezo no kubva kha khonani yavo. Yeah. Zwi tshi nkumbudza you know the upbringing na tshikhala tshiṱori tshe nda amba ngatsho ya ndi vhone tshi shivhe avhanoni ra aluwa roṱhe ro foma ku kampani ri tshi ri ndi ma-BP ngori nga ngei maṱangari ho vhona ma-BP o no pfi wa tou isa goloi a i ṱanzwa a i rwa within very few minutes. Zwino there are ri ma-BP a dzi ngadi. Zwino a ndi khou livhuwa nga maanḓa mulaedza nga ngoho ri tshi khou aluwa hezwi ri khou funa zwa mitambo hu na coach ya sa tou ri frustana zwavhuḓi u tshi wana sometimes hu tshi pfi vhathu vho ḓalesa practice riṋe ri khou tea u dzula nnḓa. That's why ro ya ra renga dzi tennis racket edzo ra ri a ri tambe tennis zwayo mungana wanga. Kha ri ḓo lavhelesa mutakalo wa mutshudeni ane avha magudedzini a nṱha ri tshi khou lavhelesa uri zwezwo ndi tshi khou tea u vha ndi tshi khou lavhelesa mafhungo anga pfunzo dovhe futhi ndi ite zwa mitambo. Ndi konisa hani na u ṱhogomela mutakalo wanga wa muhumbulo khathihi na u vhona zwori ndi kone u dzudzanya tshifhinga tshanga zwavhuḓi uri zwoṱhe hezwo zwithu zwivhili zwi kone u tshimbila ngauri vha nga wana hu na mutshudeni ane a ḓo ri a tshi swika a ri ene u khou lavhelesesa nga maanḓesa zwa mitambo a vho hangwa mafhungo a pfunzo. Muṅwe a lavhelesa zwoṱhe zwivhili a vho uri nṋe ndi uri thiri vha zwi ḓivha zwa maḓuvhano nṋe ndi zwi khou overwhelm zwithu zwo tou raliho. Mutakalo wa muhumbulo wa mutshudeni ndi wa ndeme nga maanḓa ngauri zwiṅwe zwithu zwine ndo zwi introducer musi ndi kha ḓivha mulanguli wa zwa mitambo ndi zwa uri ene nda zwi isa phanḓa musi ndo no vha executive ane havha vhalanguli vha zwa mitambo vha dzi SRC vha health vha dzi residences na vha extra curricular development ava vhane vha ita vha tshi vhidza Miss Puri a vha ḓe vha ri thuse ri na dzi idols uri ri tea u vha na zwine ra ri khou tracker performance ya havha vhathu vho no participate kha hezwi zwithu uri ri kone u vhona uri what kind of interventions can we come up with ngori ri tea uri ri kone uri ri ite na dzi one on one ri pfha uri ndi mini tsho no khou ita uri vha dzi performa zwavhuḓi ngori muhumbulo wa mutakalo ndi wa vhuṱhogwa nga maanḓa ngori ṅwana ane vha a khou participate kha zwine zwa vha zwa mitambo kana zwa extra curricular ha fani na muṅwe ṅwana ane u khou sokou ḓa a tshi ya kilasini a tshi bva a ṱuwa na mini hoyu u vha a na o hwala a huge responsibility ine i vha i khou ṱoḓa uri ri zame u vha sapota tshoṱhe uri vha ḓi wane vha tshi ṱuwa hayani vho wina iṅwe khapu ya university sport or ya usa vha dovha hafhu vha ingana nga qualification and ndo vha ndi tshi advocate a lot kha vha vhana musi ndi khou amba sa mulanguli wa matshudeni uri a ni ngo ḓa hafha u ṱuwa na birth certificate uri no beba ṅwana mara mekani sure uri hei milambo minzhi minzhi ye na i fhira ni tshi khou bva haningei kwa Ndukuza kwa Nzekunzeku Mafikeng na haningei Musodi ṱuwani na a national diploma ni make sure uri hahano hu na muthu a re na NQF and dzi NQF level dzi gonye dzi swike kha 10. Ndi lifhio ife ḽine vha khou tama u ḽi sia hafha university ya Tshwane University of Technology? Ifa ḽine nda khou ṱoḓa u ḽi sia ndi ḽa uri zwi tea u vha hone kha maṅwalo uri ro vha ra vha na muṅwe mulanguli ane he was a people's person, down to earth person. Muthu wa vhathu, muthu ane vha uri ha ḓikukumusi.
yes muthu wa vhathu muthu a sa ḓikukumusi ane tshawe ndi tsha uri hu vhe na mvelaphanḓa hu sumbedziwe dziṅwe dza dzi themamveledziso uri heyi building yo vha i siho mara vho Nthangeni vho ita uri i vhe hone yo fhaṱiwa nga tshifhinga tshavho havha vhatambi vho vha vha siho vho vha hone ngori vho Nthangeni vho vha vha hone hafha university vangu pa ngori vho dokotela fheli ḽo to shumeliwe ḽo dzina ḽi to jaiveliwa vho dokotela zwi khou tshimbilisana na uri uḽa muthu a sa ḓikukumusi muthu wa vhathu na mini zwine if muthu a sa mbidza uri vho dokotela a thi pfhi ndi offended ngori nṋe ndi pfhi a zwi tamisi wa Nthangeni zwino mara heyo vho ndi title ine yo ḓavho ngauri ndo dzhena tshikolo nṋe ndi ḓo vha vhidza ngalo ndi tshi khou hulisa vhuimo havho vhune vha vha khao ri tshi khou bva ino mbekanyamushumo vha nga ri sia na mulaedza wa uri mini mulaedza une nda nga sia vhathetshelesi vha Phalaphala FM na vhoṱhe vho no tevhela heyi mbekanyamushumo ya maṱhakheni ya Miss P ya Roodigeda ndi ya uri hanefho hune vha vha hone nyimele ya ṅwana wavho nyimele ya muṱa wavho i nga vha i sa takadze mara kha vha ri ndi vha vhudze kha vha sedze hune nṋe ndo tshimbila hone nṋe hafha yunivesithi nda shuma hone nda ndi tshi vha vhudza uri tshiṱori tshanga tshi fana na tsha hoyu Joseph hangei Bivhilini ane vhakomana vhawe vho mu rengisa vha tshi ri hai wo fhedza ngai vha sa ḓivhi uri ḽiṅwe ḽa maḓuvha hafha hu khou vha na nḓala vha ḓo ya Egypt hangei vha wana hoyu ono wa prime minister wa Egypt because na nṋe hafha the way ine ndo aluwa ngayo ndo thoma ndi khou thusa sa student assistant hafha he nda fhedzisela ndo no vha mulanguli wa zwa mitambo muthu ane ndi kha ḓi dzhena tshikolo ndi ne hafha kha mudavhi wa hockey ndi ne wanda ndi tshi vulela maḓi aḽani ngori mudavhini wa hockey ani sokou ya na tamba u dry hezwi tshi wa half time ri tea u shela maḓi zwi amba uri nṋe ndo vha ndi sina weekend ndi sina vhusiku ndi tshi vha ndi khou thusa and u khou wana uri ndi khou shumela vhugai 600 at the time mara a thi ngo nyama vhathu havhaḽani vhene ndo vha ndi zwi student assistant zwavho ḓuvha ḽe vha pfha uri hoyu mutukana u khou ḓa sa director yavho vhathu vho to lila boardroom nda ri ndi khombela ini na ini ni ṱuwe ni khou baleliwa ṋamusi ni ḓo vhuya mushumoni matshelo no no vha shapo no no accept uri nyimele yo no tou vha nga heyi nḓila zwino heyi ndi ṱhuṱhuwedzo ine nda khou ri vhone mubebi na ini ṅwana ane na sokou pfha uri ngori ni khotsi aṋu a vhashumi ngori miyaṋu a vhashumi zwa tshikolo ni songo vha na ndavha nazwo tshikolo tsha ano maḓuvha for muṱa une a una tshelede ndi mahala muṱa une a una 350,000 income per annum u dzhena tshikolo mahala magudedzini a nṱha u ya ṱuwa wa ya u dzhena haningei fhasi Cape Town u ya ṱuwa wa ya Mpumalanga u ya ḓa hanefha TUT u ya ṱuwa wa ya Durban nga mahala ende ṅwedzi muṅwe na muṅwe muvhuso u tshi khou fha uri heyi ndi ya zwiḽiwa u tshi tea u renga dzibugu vha u fha na tshelede iṅwe nnzhi na u to i vhona na kha akhaunthu yawo zwino zwithu zwo no vhesa simple ri khombela uri vhathu ri litshe u konḓisa vhutshilo ri make sure uri vhana vhashu vhavenḓa vha bvelele ngauri ri hone riṋe arali vha sa pfesesi a ri kwamane ri thusane ri manḓafhadze ri ite uri lushaka lu bvelele Kezo mthetshelesi wa Phalaphala FM mathina nga mbekanyamushumo yashu ya ṋamusi ri vho zwi ḓivha uri mathina manga mutukana a si vhumatshelo hawe zwi amba zwo ri na vhewe no dzula hafho hune na khou pfha ungari nyimele ya vhewe ndi khulwane une a ithu vhuya ya pfhiwa kana a ithu vhuya ya vhoniwa nga muthu na muthihi ḓivhani zwo uri nyimele i nga shanduka ngauri khe yavho dokotela Shadrack Nthangeni yo shanduka ṋamusi vho dzula nga dzi ofisini khulwane khulukhulu na uri ri vha wane hafha edzo thoma dza vhuya nga maanḓa fhedzi mthetshelesi wa Phalaphala FM ndi khou livha nga maanḓa vhone vho vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo musi nṋe ndi tshi takuwa hafha khou tevhela mbekanyamushumo ya Thendo na Nduvho ine vha khou ḓiselwa nga Tshitako umba kha Miss P na mveledzi wa ino mbekanyamushumo Tshitako nga ḓuvha madekwana vhuḓi